Buenos días con ustedes todo. Mi nombre es Janet Medina Phoenix y este día voy a share con ustedes Pakimodo viví alegre y tiene paz. Na mundo que ven mucho problema. Principia kita. El dos verses voy a share con ustedes is found in Proverbs 3, 5, and 6. Proverbs 3, 5, and 6. Tabla aquí na Ingles. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Na Chavacano tabla aquí, Tiene creencia con Dios, con todo de tuyo corazón, y no más mansalig na de tuyo pensamiento. Na todo de tuyo plano, llama con él, y él guía de tuyo camino. Bien claro que ito promesa, no? Kung talama kita con Jesus Cristo, tapidi kita con él wisyo, cosa ka natin ase, giyale con di aton camino. Nakital man tu aura na di tuyo vida, tiene ba tu problema? Necesita tu wisyo, el guía de Dios para que moda mansolve con ese problema. Tiene ba tu problema na sin, relasyon, quiere ba tu studya, cosa man kang di mga plano na vida. Numa tu, yablaki, numa mansalig na di tuyo pensamiento. El pinakauno kita necesita ase, lama con Diyos. Now, sometimes in the past, hindi pa yo, bata pa yo, tapi diyo, wisyo na mga gente, okay lang. Kung ay sa tapi dito wisyo mga gente, ang mga gente ay mature na faith con Diyos. Sabi sila, tala sila Biblia, pray sila everyday, konosa sila konosigat sila contigo. Pero, amoy siya si antes. Pero yung realize sa'yo, kung dahil ko na si verse again and again. Nanisita kita, okay lang pidi ayuda, daliwisyo na mga gente. Pero, ang pinakauna kita ase, lama con Diyos. Kasi el Diyos, mantap ko na kal, siguro man-encourage lang kang mga gente na dito yung surrounding na dito vida, ayuda contigo kung pakimodo. Especially mga anak de Diyos. Now that you are a child of God, is the continuation yatong lesson last Sunday, asiguranza na anak de Diyos. Kung niya resibiyo to con Jesu Cristo, pwede tu mansalig con Ele. ¿Ah? Ele guía contigo. Ele bendice contigo. And el mensaje de este Proverbs 3, 5, and 6 is trust and obey. Cree y obedece. ¿Te cree ba tú con Jesucristo, con Dios, na Él ya crea na todo cosa que en el mundo? Él guía contigo. Kung te cree tú, obedece ko sa tabla ng Biblia. Now na ito ay anak de Diyos, no? Necesita kita man-grow. Necesita kita kada grande, no? Na diaton fe con Ele. Pakimoda man. Prinsipya, lea Biblia. Uno, no? Number 2, pray every day. Kung taresa tu, resahin di lang para dito yung sarili, pati rin dito yung mga relatives, yung mga friends, pati mga leaders na Pilipinas, na Zamboanga, Pilipinas, pati na buong mundo. No? So, pray, read the Bible, pray, and kung sa pa kita pwede, ase, always obey the word of God. Trust and obey. Yield. Kung siya naman ito problema, kung sa makita ase, lama lang con Lord. Siya na best, no? So, antes, kung bata pa, guilty tamyo ko na se. Kung siya niyo problema, kung nasita yung sen, talama yo, preguntay mo yung amiga kung siya na ba sila, kaya pwede ayuda. Siguro, mga church members di aman alina sa Zamboanga, especially cuando yung muri dyan mong papang si mamang
tapi di ayuda. Pero, ben bueno gad sila, yung mga members naman church at Talon-Talon Alliance Church. So, praise the Lord for all of them. But then, once kita grande, mature kita, na jaton fe, kosa lang kita ase, nama con Lord. Kasi Lord, eventually, iya contigo, pakimo, dali contigo, buen cuerpo, para trabajar, para mag-provide ito yung mga necesidades. Amo yan, sucede ka naman di mi hermana. Ele, ahora, engineer ya. Tiene, dis yung mga anak, ta interskwela. Iyo taman niya gradua, teacher. Iya kabayo di mi masters. And then, esta ahora, takyo na mi, junto di mi marido, na Amerika. El Dios ben bueno gayon. El Dios ta ama contigo. El Dios quiere darle todo cosa que el best contigo. Na Ingles habla sila chenical famous quotation, God has your best interest in His heart. So, el Señor tiene lang bueno plano contigo. Na Jeremiah ka te habla, Jeremiah 29:11. Basahin natin yun. I'll memorize ko na. Jeremiah 29:11, tabla alya. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang plano di Diyos para di tuyo, vida, bien grande. Hindi pa ito pwede man imagine, you know? Na yung man imagine na iyo pwede antakin na Amerika, but God, gali plano. So, mansalig lang kita kung Lord. Kung kosa man dito yung problema ara, man, tinan to kanele fe. Man, spend time lang to kanele in prayer, read the Bible, and trust and obey. By the way, kung necesita to Biblia, man send lang to message kumigo na messenger or ali na YouTube, man comment lang to. Kung talito na Sambuanga, daliyo contigo, Chavacano Bible. El translation, Tiene ahora New Testament, pati Psalms and Proverbs. Na kung kere man to free Bible, abal lang to. Okay? Now again, as children of God, kosa man kita ase, 3 things. Number 1, le ko Biblia. Number 2, pray every day. No? Pray every day. And then number 3, kosa kita ase, trust and obey. Man-trust lang kita na si Lord loves us so much and tiene buen bonito, bien grande plano datong vida. Espera lang kita. No? Alright. God bless you. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go.
you.